The world is changing. Pa nije kao normalan život što bi čovjek neko živio, ali nama je dobro kako smo živjeli u Srbiji, kakve smo uslove tamo imali što se tiče i hrane, odevanja, lečenja i svega. Nemam majka, nemam tatko, nemam nikoj i dojdov tuka da si najdem svoje mjesto, nekako da mi pomogna tuka da se lečam. Neko možda kaže da je dobro u Bosni, ali nije. Za nas Rome nije. Pa moram da plaćam, meni je teško. Imam malo probleme sa ženom u kući zato što sam ja muslimana, žena mi je hrišćanka, pa ne dozvoljavaju bračni par da bude druge vere. I think, in Germany it's like people with a good education are not racist. This is my friend. He's a migrant. Okay, he's Alpha. He's here for 2 years, and he's a very, very good guy. Well, of course, now I'm almost a German. Maybe in 2 months' time, I think I'll have my German pass. So.